Kenya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Mbiyamana sana umwanche muri ya bita seneki yandizi TV nebiro bindana tokumira na asomoro biri gwesabali yo bonchirelia astokumira na no monchirelia bwiri tkolya lero oyora bekagosanga na intwe igoro yo bonchirelia bwaye mwanche muri ya ngo kwaligane bene irinde togosanga asowamo gochakabona iga goika omoelio kole na bogoto bwate gwetera sense mo mitandao sense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital na sense meri ya YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Korende tyangire bagiri ya bene kwari ni monchire bwo litkolya lero atumanye na kyakorwa aiganga itole na ndembonchire kiboli akara karibu sana. Ndio mano mutangazaji mali tangor ko esponambo ngaere masimba astokro kanga banyakoni primary school formate aste torabageka matanyo saita kinyombanjira minda nganyo menta nyoma abuna wana wabintu no la abuna mwanjara yo aste tawni to ya masimba karibu sana somoro lyo asante naboko menye mwanche muri lya mbonjere likyo babo kora se tawni ya masimba abonjere ngo kora stinga kikyawoniga ko koranda mangana yakoni smith na koni ndabiri byo kwa acha kinyomba ego reina remermet garde yo kasike okay naboko ratumanye ibintu bikwa gacha kinyomba mbiri nimba atamna woniga mangana ya smith muna muri garte ko maya asente na smith naro mabati naro ki west pipe njiro ndubate ki kwere conduit pipes ekiranginjirano amone binda okay biya sana manyingo mwanche muri ile ndi kuwachage to bonchero bwira bonchero dio mo aso ta mo mana ina bakora samatkara mai yona bakora sendia kege oni go mwako ebuna tolega no yo kabira ngandra okay ngai wachake ntiriga masimba story so kwara ko le bonchero bonde kormaira asana chakira to na tolega nyomane re na chakira to na ndi na ngaya jiyombela na ndo jenga no ngada to komende nyombe okay akirinde ko kware ngo mwana mokyo gukina go cyangwa maitenga matkabuse no bo monchereria karona lego kina na wale kama tukuna kinero go chawoja naona arakaro kana aba tawanga na ine tuoni kuchukubuga akaro kana kera ga sini ke chake kubuga kera baka mna wale ga kera ya abere tuoni ana okay igongo arakorete oboncherere go sese familia ino ndi na arole go koro oboncherere kara ko ro oboncherere na wale ga nginyo penga kinaro ba arakoro na wale ga kera mama ko recto na wana ko recto one to me na ko na waya do ikira kinga kiyate wanyora nga kera atayo inchengo bisoke na yanekera customer yegoja amona wana una immediate na korte form foiga kore kore ngapenje biasara ya yo konecto na konecto ma se nga kierendan na ode kingende yani katata nga serious chance kwa hakole ekero kukina kora se family ino ni metinga mo watabana bande nga kima mu minale go kwege na se obonchereria nga kyatali kwege na babande pata kero wata nga mwana ko mo mwana kina karo wono mama na wale ko plastic ya karo tu sabu da wani ka kina ko ne to na wale ko nyoranga wale ju sa kios ngwale ko mochonga igaga kwege no anga igwikire tabano gateba nga tugotiga no wonchireli oboiga bwa serious ngyo tabogenderete amate buna woni ga amatuka kana kaenda imegono bona okere amatuka ya maya kero twale ko digente saita twale ko rene ndere mbele toranga me onde nga bono
ngana be correct e ko ando ka be lakini wona ngento kia chege kaba na mamura ba cha kero wateru wona me gondo ya be sema ne ri ro bali ito ya change wona ngento kende na ndekero to ko ligereria no be chimuna wona ke matukari ma kero serious charles me wa ma cha ngemo na ko kombe matukari rero osma ka kende ngi yo correct na chingeri cha ngi saito agusi aba ko ya ba te kenda to bo mi wait lakini ya ngento yo katobwata ne matoke ne tumagiri to ge ta senti hiyo kwanza bio kwa ni mbia aha okay asenga kigwekere to gachaka ko igoro bonche ya hardware wano kero ya ikirete mantwa kurete una wani ga o ga kana ro ko ngasulta akini marieta ya ko kupito moya mwa koyo na wate ya diwa ya etana na sana okay mwa koyo ni mbate pick up ya na wale kona ndio ndo nga mwira chitangi na mo supply la chitangi kimasai na mo supply la wapi lakini wana kere kitu kama tukogete wana nyoranga ase week wana nyara ko 5000 mpaka 10000 kwa saa aino ko boli muzigo ko boli ko mo muzigo aha wana kerna jwa ke sawa nyoranga biashara kero ken la wana nyoranga liwate faida na ndo tabanga kero ngento keto kiasi ni kala temekenda aha na you keep it only in that line okay aha kora to manyinga semo yo bonchile kwara to soire yo bonchile de pick up gabo ngaki kwari ko boli mizigo wochiara ngaki yo bonchile walenga seme pick up una onika ase amatuko kerna wote pick up by the way pick up na nyamuleta ase ngenjo na kwenda una onika uchichi masai yeje kerna la kwa biashara ya serious kwa nyorange mbra ya tu kipara cha bere mbasa because kipara cha masai ya kanyaranga kiraro sibuya wana nyoranga keronta geta kwa ogenda njikwe mukeme sigo ngire chiro kwa nyoranga balwa mbo mesa tingango cha bare ko ngimokeli bali ko ngimokeli no ene chibunda chena na kare muna na kinaga ena obate bunda lakini vitu ko liara ronge we bunda njenda yetu kwa kembra ya legotwa ena ale ko enda na kore ko na nganyora ba masai wale ngaba aganda inge wana ega ndo kora ko ngimokeli mbesiga yao mpaka ase pale rengia alafu oikia ochisibe chikole kore chira ne wachaka okay aha eka kulile ikikakinga nana na kikwara koleta se duka ya Omoyo okama acha kuigole yao ase duka ya Omoyo na koleta miaka 3 na ra koleta miaka 3 no yamba kama ne kama mbata ya diwa ya ngona ngari aro ndinga mumro wale minyoka ora ngari musigo kiasi gata okay no koleta kerengereri kigabo nayo mwenye no garora ngati gochu igole ya diwa yago mwenye mata ritangani kero chiva sanjiro to asabete cha youth enterprise fund okay na nyato mosai ko ngato small nera na nyorata akambwata kuno mosana agato wata nenda bune kyombe agato achibesa kala to achibesa tikanyonga chibesa kikyabukira ona tukachwa ke sa tukaronga ngendo turaigore ni adi ya turaigore elinde nyaro to gendo ona inje kama nyana ngaswera ni gawa ya sare okay kero mo apply te chibesa chiga ego apply te no monta nyene wose mo apply te gikundi okay vi tangani to apply te mega fund alafu ababande warenga ababa sekiloni ge koromate wanto bande barabara ababa sekiloni tenga tawo mwisho moga kinga nje kole lakini naenda ndore ni good relationship okay kirikinde ngai kwa mahete kwa gwato bo manyigoro yibinte bikabi yadwe ebintu byadwa muna wonika trichinga ubunangona ko yanda mono ase pick up una na ngoleta una na ko yetumeka okanyanga abantu be cyadwa yana bare ko nange matigo una ko nange we cha sagete nango tabole ngamne ko kero keno no wala ngere ngete kiyaga ko tek na njo mano no na fata se piasa rebe na wono chenga na ko nyakira na yanda ra ko nyaka mono lakini ndo chenga bora mbo ko tek aha tekindi product kichiri gwa chakirita seduke yiga aseduke kama nyachagata asange jona bata pick up na chakirita smith kama chakirita smith na chakirita na mawati makengo na chicho wana kanyara una waliga assessment na igeti just on 100 pieces kama na 100 pieces nganyara nga within the period of 1 week na kodek na ekode wana kango moyo ngachaka kole ko let us meet yanda again to kenda
bono ekina nyolete ase hardware Smith bono no yeta kwa dresa tu dresa kile nyingi na dresa kile lakini once you make more sales you earn more profit. Igo kwa rochinge demand chi customer chawo chale bwate demand ire gora sense ma Smith. Aha ekero koligereria anka Smith gayo kuyirusya boro Smith muna litangani como abangwana maro bale kwa supply kwa bwate hadi ya sotiki ekorokunga mutai hadi na ona cheteri tangan ngo Smith ya nakoro alafu ngo ya kabera ngama koronga nyoranga na mutai na onda ira no ya 2 weeks 3 weeks ndana ka ya Smith bononga monto ke taga chaka link na bantu akolete Smith koru Nairobi bono una vale koru Nairobi ndina simiyo kangwa kaya na matenga ninda gete gari ngem kwa nyoranga ba koleki ekero kuligereria ngaki mwabete mukaigwana na abaiga ba supply mpaka ugacha gutwara ukwigenekera gwata tebi ngabukare supply yabo mutai ebali kunyoro korenda rekende nki abaiga ba ko tugatwara ukwigena bono bagachaka ko supply re bintu bona ababanda mate ekibanda baya ebata ketaba pao ni bwango na baira Nairobi bono ekibanda bya tro mutai wakana chibasa waganya Smith lakini abana ba koletera pero masigo karba umoira alafu obai chibasa chawa koleki bagenda ngwa tebi abukare nga wachakete Smith na mabati makeigo ngaye ikirete bono kamente stock yende bono asana ikirete kamente stock yende karma chito ko kolekore uyu na ndebe twa chito ko kolekore no muna watu wa sabibi ngoma nyole demand ya watu watageta ndro muna wone gas pick up yana ya ngonya ekora ndo konyonga igento basaba korwa ngeyo nami nyoka ukia somo sani ona naro ni swali okoro kwa Nyakunda Isaac nami nyoka ro na kolekore na mukibinto biripatageta wanyene skuru yani kwa gajo ebinto mbiro barasa una wonika kidi tu afo mfano muna kita ya wa wale wanyorenga wajisabe na neki di tu arofu ba usaba na wa usaba na neki di tu arofu 50 pieces one not make gali yana na miyo na kolekwer na renda chichume kina chi supply na wale kire cheki na yonga na yode chwes na kana yonga chichuma na jana kolekwer na yona ibo mubwate ubwa mato byano yokonya sensemeli ya Yesu abo mogokonya nekira amato konya abadende pali arabweka na wale nteto bwaterega utarasoso mutima kwa mugiga to koirana no tumanyenga ekero koirira chi customer chiage bintu bira ngo cha watiga seduka ga ngombo ko bwaterana na mara Lema na sana mwachi muri bita seni Kyandizi TV ni gatwente gusanga imemoro bili besabali yo monchereria asogente gusanga no monchereria husband kurugaiga asense moya masimba singaki arekoerera iguru yo monchereria bwa kondo mwachi muri ile yatrasoso mutima kwa keigo to skatonyegera bwe trasenke kekerbosyo elinda to gusanga amanga Ndizi TV ubwansu bw'omugusi once yo mongina nyoriro mwana the first 6 months meseto yo mwana oria okonyore gotumia amanyingali yo mwana abwate kurwa somongina after 6 months boni maro bono chiachakire kumachwa chiro their own cells umwana ya 6 months of delivery onekabwate the sickle cell atanza kuvimba miguu okoboko gaigase wrist ase bisanyi bya magoko byonse bibimbete and then umwana abwate riberera no mono mwana magata gota gose mutungu mwati ori gosorosire abana nsoba bale mama nje mateki nkoli ngoba nandi kutakonyora ka ibo producer ando tige asa producer tini koruo na korol na kibwacha ga na korol ayenigo kito koma na male bese mama onkechi nyokoko geja ngiago geja nani tata ngkoibere sinandi ko chibata mama ko maita kunare ga ntai don't tebe o man
Manya kiana kabisa. Ayumwanju w'igitasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'umutandao ya www.ndizitv.net ili gutuligirelia na wigo gusonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iliyo wegoke Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Yagi mao mwanchi muliele na ndego kwaligania asentu ndaya kabere kinga tugenda gusanga imeyo morubire wesabali yo boncherelia asitugenda gusanga no moncherelia kurwega ase hardware ya masimba oyo genda tegutumanya igoro yo bokoreri bwaye kundu mwanchi muliele konyarantara bango swaso mutimo komukeigo nabayinku mobolia nga ningo bakugwatanere ga ase oboncherelia obwiga kolinde tyamualigane bene elinde tugenda gusanga aso bwamo hezbona bokora tatebi Namaite hardware nebo atega sinyinge nogana itekara gwikiri gwichi simiti ngoko gwikiri korwa segali bikwa myokire kwa irere chi customer ningoli ugo chagwa tigagaira o manaro hardware nebo atemere mebe ko unawoniga mwana naro to gocha twara butanera mwana yuniga koro ko yustaradi niga ro moduya mwana yitu aga for the period of 3 years niga jagete memoria nyomba nimbata abana wale twins mama wa tare ngo skuru alenga ono mwana oyo akana kobera nyumba tokamora bune trust ono kero planet gocha ko muna mai gorte biashara masimba ngatakandi ko monto moya abayigo libana bagasocha este bada banganya ngo gikori ko monto moya abadari bano iro mwana oyo naro twanya ko na ndege ndokenda pono yani naro twa digereire ase gase ai no mwana oyo igata 44 ase ngiye gore merwo oyo jifandi cyonse njiriwe cyacenya lakini nende ni mo promise tinga amatko getagaweka ni mo ira kwa because grade ya watene si minus wono toko irana ase balba kon kelia smith kuna wona yamoro smith yere nyomba ngota kere ya kolekore yabe kuna ile ali kere customer yaje ni mwata ya muraga murana rero la dio kataligoska era no wale customer bunegocha na wako mo vekere smith customer take osene que ataka kwenye karanga na kutoka motomato matalia mkelia msigo hii ile customer sasa hivi ndio mnaona hapo bwana wa mrambara maro kero ya kero fene smith yake kwa segali egali botande buna kero weke smith saa 11 saa 8 jambo tuko na boko nyore gali kera ile saa bwana kero kwa nyore gali ile iro bwana maambia kwenye ranga wa mraba achira au sabega spike smith na wataanza sabega hasipokuwa matenga that is their responsibility like smith babeke nyomba tunaweza ngo kora wale kwa na ndengwa mboli yo mumbonda naro mnawonika ukorunga okanyaranga kiranja agetakoruka ngo ikasa moja lakini mumranaro yo opita omoyo pito lio wate adi mumuroyo nero chongi ode adi ni mwata kafugo ni motrust ande no mwegene atanya kugochoga okay ekara kurikire kera wacha tebona eduke yago maybe ekara kwatete omorugi ogo ngabono tetiko chako wonchereria oiga bwago nanyana sense meli ha baibole nkibalo chekerengere ndikyo abai wata biasa una wani ngomate nduna basayo telepad abo monto iwetanga ase yaikara abo monto wana to changi from the place lakini wana wale wakanga ya join to change the place wana kole kwere o gotiga nyombe ibnerewa ne biashara ngene na ndito bigenda hadi
yo kata utambole na kekoro kwa okay la boto manyalie to botumika wana asange jongor pes kono bo wana rona banyeri ke tombo adiwe wana it is common okay neri tombo neri italian mata wana barwa ko re soli de tombo neri mboga neri abasori neri yo rolera wana wo sanga neri yako price yako soli yako ile market neri ngene market wana mata mo ndayo ngano bo au ko nyoro mo nda ko mi mioga kiagera ngio tachorete isbondo kalino bombo akekende na bogoto manyanga ngaiga ase umuchoyo igo masimba ntobwate chiadu ya chinde kerikenda yengi kiliyo kole ya customer chago kwaba goko chiritain mambi naende bacha naende mambi bakoletera customer chinde wana mna kwa wole ni wole really ya sana dawe matorega kero monda tongire yani kire nakina kede kero monda tongire jambari mbari na woniga enjira yo kwan yengo kwan ndo kole kabisa una woniga monda wake si anda ngombo anda kama si onda tero snake smith wana wo smith ya kwa nyanga tabati bas usa ko da kero kendo tabati transport na motiga onda yinga minjango lendara mono na wongo kole korengo ngo understand because matendro ko nyoro monda wate chas na mindra ta wate chas na mo ida ko sio na mo modo mono lina ta yati so lina ta ma bingo nda tararo okay kelkendi ko sense mo ya ko ye supplier mo twari to ko ngwana ko sebe ko supplier mo to ko ngwana nga e ka tero ro pero me tama na ya madeni iyo wonje yo bongo basi no man akini ya sense ya wona ro ko ya ko supplier binda kana ko wakana mbara wa mbeke tambake blacklist mbara wa mbeke blacklist lakini nenda wama neri ani tokona ko wa ya na ande tokenda na cheko nyama tewa we learn from mistakes unaona kero wa supplier usine ngende kwa supply amount ko moya duration ngeto kwa matalinga ya ko mosiwe tira sango nyala kinga na igo wana wata mariana ko ranje ko ina within a short period of time na non that sasa mende na bogoto manyanga challenges kichiri okorora so bonche iri oboira chi challenge kiraro ngende gatangan mondo na bago choko le into first place ko ri bya okay yo chawe karenga kigata kwanyaranga okode kwere oko bueno ir Ramadan kai Ramadan por café de ni yo que así que terengo y como no tabe tikas ahora así que ajá e challenge ende akalona mate miaka yana nene ke bona na ko kitati nai na ndege ndokenda mando moro yani tumati usana ke baroje mbai go ta diwa ko mapema bona kama ngore ya diwa ngekina rona ya kitenda cha CDF sana bona awando bari ko ka banyara chi ali chitani no chikola tesmit se chikola ta material yata bona kwa nyora nga ya adi mpaka na yeno yo ta wate plan yo ko yora oire ana koraro waka yora chi adi wa bona kala wa yora bona smith yora che by the way smith ga ke wata na ta ko ani 30 shillings yo kanya así que eres ni Panyaranga wana gas smith currently yana sani at 920 Panyaranga wana smith karota nyola 870 ngaba mrango be kabalene ngaso kibale ya ngo imokere ira sekoira alafu kiare neto ganyete wana Panyara betaliana ngwa kanen accounting ngo nyakana Panyaranga kenenge kotik lakini Panyara ta some person yire nga wana tra wana nene mata ngare kanere ko bwaje yani mimi nate competition once the competition is there biashara ngawanya lakini mondada kana ya competition ngo kanyaranga ndio yako like wana kanyara mna kero kwa ni enga kinalo to kwa ni smith 920 kwanya mondada kwa ni 890 akona tambake pack pot
Oli guys. Lakini renda siria wakasoma ubana jembangi Nabawe bangi oli gaga digatori oli dia na ko nyanga na mojo kana dira ke gwara ran sa ko lakini kwa nyanga ya poro mutinyamo inje na mongo nyone weekend kali ana to ye nya sa yokoro aberega kirkinda abantu ngo twara bale ubwoba sana abana yango tutebya bukalenga mwabete mokonyoro gusirwa konyara kibesa kurase kiganja kilikia basaya kirkinde mbose mikiora abego ko munchiriri olisko gali abonchire mbaroro bakwimukiye lone bachakere ubonchiriri lakini batwara ubwoba konyara ngaba endla bosika gose konyara ngaba babiri bagosakorwa ekegera ngaba singi comment ino bonchiriri bolia abasingi wakane lone nkikeliora abego ko basema maana pi Jangan ngorakira muga kokorkunga Emilio Kipaki ngambia mono nanya sarai tiara ale kitara kiraji ngoro muga koli Emilio Kipaki na bigarate abasai baka kole kore baka mo chikwelika na woni gento kana to kolika dia mangana youth fund na women enterprise fund na uwezo fund omondo nyala tutase se ito ya Kenya Kipaki nyala ito wana una ndoto na tengara chaketa kwa seguru na chaketa na 50,000 okay tukakina abu 100,000 tukaja 200,000 tukaja 400,000 wana ya isafa wana na women enterprise na abantu bamate muna woni ga bakobo kibese kipaira we kire interest free kibese bawo charge 5% ekyo service charge bawo charge onye kwenda 500,000 stereo mo ko pay 500,000 yo tumatinga inkia abantu baito bago tu arobo en aronero abantu baito abapsi wachito bagatua kibese kikero kuligeria se kinsemo kinde muna wona uchipoiko uligeria uchi sigisirora uligeria ne kinsemo kinde bali baige to kumanya ore kibese karne chigali babwata bagotara wano mugusia kitaga smeke rwege ndege korukunga eto kulia wano nguminga ronde batakalie gorangora tabande kuna wandi kana tabi mo so yito teneta asawe koreke si count yo ito korukunga to small yo modeli ale wa acha no yali bat masawa tola kola no yana masawa ito sesta ison omanyanga ito se chinchiraro ne chia ken una inche ninga jito tabe ken sorry ninga jito tabe ken kereo chiraro ngokora na batogo koraki na botoko toka na tuachioi cha tokonye okay karungo mseme bwa gocha so mwancho mwagereria na ndo bali ni gocha seduke yiga oyo na spanombogo kwana mbogo hardware nero yo kinga kecho kana ko interviewed ni ngongo ba aligani gocha seduka yana ya mbogo hardware nyongo ni mpia na sama ya rense na nengo koratole free delivery lakini ya se distance era ndanda na boto kwana tuiwana na twara nga mafuta na kyoko bekanga iwono lakini ala batabasi kinga kechi kyawoni ya abasae tigato changa muke kinga kechi elinde to nyare ko egemea alafu na to nyare ko nyora nga to create employment ikya sawa sawa bami byamo no sana mbogo byamo na sana manchi muri na kwabere ko igwa to gosanga nero mbogo kora senseme yiga ya masimba oyo betaka guchakia obonchirele bwaye botumika kibesa cha yufan na bwo gobna chabere chiko mokonya na kwanika ngam ngogari yale obonchirele bwaye kondo manchi muri elia ikera buno to gukorera mu rubiri bwiri tukoria rero tumera litkolinde rastora beto komera no monchirele onde ilinda bekagota semi yake magenda gutukwete stinse mochichi mitandao asense ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Frida Kirubo twara ubuligereria urubia.